Ramanan pa kayo chandaan. When ako, dito kami nagtid ti Bolsen, dapat madami ka mamutay yung manager, dati tayo lang nagubra ka tayo, kaya masidig na dimawat at iti tulog kan suportada kita nagwen damit. Dito yung LCGH kami apo, ada budget tayo, ngimhanga ka dyan kadakkel. So, ti gapot damit, giyamamo tayo, dimawat na nga ma-refurbish. Aside from dito ornosen tayo, iti services da. Aside from dito dinawat tayo, kandawatin tayo nga gamit nga pang medical. Siyempre, dimawat akmet ti Boysen and dito pinang beautify da dito LCGH kasi adoro digijay cracks fade. So nagitan damit apo ti tulong nga amounting to 6 million. Dito apo ket hanga financial. Dito apo ket ited nga pinta ken DJ labor na so da pay mongobra. So that's amounting to 5 to 6 million apo. Hantay nga maala nga cash DJ. Okay. Awan sukat na. Awan daw-dawatin da nga sukat na. Kumbaga tulong lang nga talaga. So, ti pagpintasan na pay apo, ket Jemoa renewable every 3 years. So, every 3 years, pintaan da deta LCGH. So, nakapinpintas. Ket tatan, dito met Lawag City Public Market, adda kami nga survey ko, paparamidag iti program of works na, nga di gisay ma-repair iti beams and columns na, nga napag-in-inspect iti ko ang lati. So, gabutahan ng kajikadot budget na. So, digital kahit itirimanin. Ngayon, since adaman ni Boysen, they're willing again to refurbish dito yung facade. Amin dito yung tiyandaan. Paint and labor. Ilibre damanin ako. So, orornosin milang no, ki transaction, if I finalize milang, no, kasunod kinang dito, tiyandaan ako.